Hello guys! Kumusta ang Valentine's Day? Nagpabuto ba? So, andam-andam lang ta karon since bago lang nag-Valentine's Day. So, a month or later ato andamon kung ma-delay ba or napabay menstruation nga moabot. So, kung wala galing, ha! Ha! Mo nagingon mas may lang ma-delay ang flight kaysa ma-delay ang menstruation. Alright. Para sa akong vlog karon, na ako yung mga guest. Dagan yung mga guest. Kaya actually, dagan kay ko mga naitabo nga mga TV plugs nga Bisaya version. Diba? Yes, di mo mo to? I am an endorser. Ano sa pa English, tama? I am an endorser. Yes. Yes, na ako yung mga commercial sa TV. Mga Bisaya. Tanawan niyo. Nagadagang balay na akong nabisitahan diri sa Mindanao, daghan ang gamagic sa kusina. Tinuod, adlaw-adlaw kami nga magic din. Baga kay anon, magbantay sa ilanan. Pinagid karong panahon na, kay dagan na balitaan, nagilantan ni. Save ba yung tambal sa ilalan nga dala sa dengue? O kung walay sunod yung tiyan? O kung buros mo, amping pagbayo Jessic. Mga kagayanon, naibawan na ba ninyo ang all-in-one BioFlu para sa flu o trangkaso? Tayo na mo, suwaye po ninyo ang BioFlu. O sa tanang sintomas sa trangkaso, ang sulit, all-in-one BioFlu. Oh, see? Ang problema sa atoa, dagang kitay ang Bisaya daghay klase-klase. Lahi ang Bisaya nga Cebu, lahi ang Bisaya sa Davao, lahi po ng Cagayan de Oro. Yes. Sa Cebu, ito lang ha sa Cebu, ang Bisaya sa Cebu walay L. Unsa mo pangan? Oh, di ba? Nakasasa, gusto ka parahang, butang ni mo dagan si. Oh, di ba? Si pasabot, parahalang, butangan ni mo og sili. Wa may L. Parahang, butangi og si. Dito ka mo count sa sa. O, sa sala ba? Sa sala. Sa sa. Dito sa dagat, dagang kay mga bus. Ha? Ang bus mo adto sa dagat? Wala. Balas. O, bus. Sa Davao, Sagol, Bisaya, Tagalog. Nahirapan man talaga ako magtakbo. Kaya napawisan man ako. Masyado mong mainit. Naglakaw man ako dito sa dalan. Hapit man ako maligsan. Kaya nagtakbo ako. Anak, di ba? Tagalog. Sa Cagayan de Oro, lahi. Ha, lahi. Ang ato dire, para ma-explain ako taron sa inyo ha, na ako yung mga guest, kani sila, di lang Tagalog, ilang Bisa, ang ilang problema. Pati Bisaya nila problema. Ladies and gentlemen, for how many years of forcing them na mugawas sa vlog, anian na sila. To start with, I would like to call him Mr. Rusty John Esparcia. Yeah, say hi today. Hi. Hi, Introduce yourself and how old are you? I'm Rusty John Esparcia, 9 years old, going to be 10 next week. Alright. And of course, the brother, Rayber John Esparcia. Seems like you're happy you're in YouTube, ha? Guys, muna kong mga duha ka bugoy. Stop it. Muna yung duha ka bugoy. English speaking, di ba? Ngano English speaking man sila ba? Nidako ba sila sa States? Wala. Diri lang sila nidako. Ipa-English na ako para brok social, di ba? Pag anak, medyo English social. Pero actually, bulad-bulad rin kinahang gyapon nang, I want to eat the bulad. Yeah, so, kani sila, di kay kabalo. Do kabalo na gamay po nan. Rayber, introduce your name and how old are you? My name is River John Esparcia, 8 years old, and my birthday is gonna be at November 14, 2008. Alright, now, here's your party. I know you guys are sleepy already. Alright, guys, listen ha. I'll teach you the CDO style of Bisaya. Just a couple of, words, okay? Okay. Alright? Abay no, kabalo mo Bisaya gamay, di ba? No. Ikaw, kabalo ka Bisaya gamay? No. Si Rayber. Yes. Kabalo ka? Sige, hatag og example nga Bisaya, bi. Balo ko. Balo ka. Okay. Now, sige, now. Okay, let's start this. Common nga mga Cagayan de Oro nga Bisaya. Like for example, if you will say funny, What? sa Cagayan de Oro ang tawag na joker. Joker. Oh, Joker River. like in Lego. Not joker, it's joker. 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 Oh yeah. Again, if it's Ay, funny, joker. if it's funny, what will you say? Joker. Joker.
Joker. I If it's really, if it's really funny, you say Jokira. 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 Grabe ka. Jokira. Or you put grabe ka Joker. Again. Grabe ka Joker. Grabe ka Joker. Oh yes. If it's really funny, what is in Bisaya? Jokera. Jokera. Or Grabe na Joker. grabe ka Joker. Joker. Alright. Grabe ka Joker. Come on. Hey, come on. Alright. Now, I have no head. if you say, when you're laughing, you say nagkatawa. Nagkatawa. I didn't know that. You say, Filipino. You say nagkatawa. Nagkatawa. Now, the CDO style, if you're laughing out loud, you will say nagkatawaha. Nagkatawaha. Oh, your turn. Nagkatawaha. Nakatawaha. Nagkatawaha. Nakatawaha. O ikaw, River, nagkatawaha. Nakatawaha. Nag, you say nag. Mag. Nag. You say nag. Nagkatawaha. Nagkatatawa. Oh yeah. If you're crying, what is in Bisaya if you're crying? Nahilak. Naghilak. But if you're crying out loud, Nahilak. ha? Anong naghihilak ni Tagalog? Bisaya man. If you're crying out loud, is the CDO, Cagayan de Oro version is naghilaka. Nahilaka. O ikaw, naghilaka, Rusty. Nahilaka. Naghilaka. Ikaw, Naghilahalak. naghilaka. Nahilalak. Naghilaka. Nahilaka. Oh yes. Doon ka muna. Hilaka. Naghilaka. Oh yeah. When you say the Bisaya of dance, what? I don't know. Sayaw. 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 If too much dancing in Cagayan de Oro, that's nagsayawa. Magsayawa. What word? It's not a bad word. It's a CDO style. If too much of sayaw, nagsayawa. Magsayawa. Oh, ikaw. ko eh. Ikaw, nagsayawa. Nasayawa. Oh, yes. Nagsayawa. Again, nagsayawa. Nagsayawa. Oh, ikaw. Ay, nagsayaw. Yeah. Now, what's the Bisaya of kanta? Oh, sorry. What's the Bisaya of singing? Kanta. Kanta. Too much of singing. The Cagayan de Oro way. What will you say? Nagkantaha. Nagkantaha. Oh, ikaw. Nagkantawa. Nagkantaha. You say kantaha. Nagtangka. Oh, the last part. When you poop, what is the Bisaya when you poop? Malibang. Malibang. Too much of... Malibang nga. Yes! How about you, River? You say it. Malibang nga. Nagkalibanga. Magkalibang nga. What's the Bisaya of eating? Kain. Bisaya? Nakaon. Kaon, yes. So in the city, too much of kaon, like Rusty, the chubby kid. What? Nakaon na. Nagkauna. In Cagayan de Oro, there's always the last. Yes. Nagkauna. Nakauna. Okay, Okay, nauna na ko. Alright. Now, you guys wants to watch TV, right? Ah. So what is the Bisaya of watching? Wait. Tanaw. Tanaw. This is a Now, game. the Cagayan de Oro Bisaya of too much of watching. Kandawa. What? Kandawa. Nagtanawa. Magtanawa. So close. Nagtanawa. Last. This last na yun. When you vomit, what's the Bisaya of vomit? Suka. Soka. Too much of vomiting. What is ang Cagayan de Oro? Suka. Sokaha. Ano? Suka. Yeah, right. Kiss me, come on. Nah. And you say goodbye na to my Bye.
And you tell them to subscribe. You tell them. Subscribe. No, wait. I'll Subscribe down Yeah. below. Please subscribe because Daddy has a little followers and you Please beg on them. subscribe. Yeah, again. So Rusty Subscribe first. down below here. Rusty first. Okay, go. Please subscribe to my dad because they have really small subscribers. Like 100 only. Oh, it's 300 already. 250. 300. No, 300. 300. Yeah, Make so- it 1,000. Alright, so small pa lang. Small Daddy, Yeah, you ask them please. You say please subscribe. Please play button. Wait. Yeah? And click the like. No, subscribe. Click also. Go to Alright. dislike. Alright, like day. Okay, thanks Rusty. Bye. Bye. Rayburn, invite them to subscribe, please. Invite to subscribe. Click subscribe down below here. Because Daddy has a... Very small subscribers. Daddy, if you have 1 million, get a golden play button. What's that? A golden play button. Really? In YouTube, you get 1 million subscribers. You think I can have 1 million subscribers? Huh? Are you sure? If you're in there, I'm sure. You ask them to please have pity on my daddy. Please, let's... Please! 1 million. Target 1 Hey. million. Say bye Bye. na. Say bye. Bye. Love you, Rayburn. Nah. There you go, ang akong mga kulit na mga anak o akong wife na sa likod. Wala pa mahuman ba. And that's it. So, sa Cagayan de Oro nga Bisaya, mo na siya. Pag tumas na sa las. So kung nagkauna, nagdagan, too much of dagan, nagdagana. Too much cry, naghilaka. Nagkauna, naghilaka, nagtamblinga. Nga, I don't know kung ang say na ano, ha. I-share na ninyo ang CDO way of Bisaya. That's it for tonight. Thank you very much. And tanan nalingaw mo. Kay matulog sa ko. What are you doing? I'm bored. This is the little me. Raver Jan. Bye. Hey, Bye. your turn to be a bird. Bye. Please subscribe. Subscribe.